adirama étape ninin kera nimbena ninin kera nimbena ninin kera obena wati minuna ko lo dima ko tarikhu anyi nenna fa ango wala ko faram fatiya fu awye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم يا الأخوة. نبلغ قرآن كنت قراءة ودياتو ni anjora kalas awma silamiya bara kuma an be tarikhu de kono rakira bora ma kana madina aya sura minum be am dabat na laka solo doma minum kunte anale ngo madina nolu kera bi karamna fal ododla way jumanye فرض صيام شهر رمضان وزكاة الفطر سمولو شني او فرض على كراكا كاسرا انا مدينه كاسانكلينغ سانفلاناندي سمولو شني فرض انا كتما سلامه دينا ما اي سانتا اني سباكه مكه انا اني سلامه aye santanke kasoro farasel duru o madi santan tebenen ko farasel duru na di santan filana kono santan saba anana santan saba na anana madina katan nani ke tan duru na sungalo fardayan na ma silamaya nale santan duru na sungalo fardayan na ka sakatar sitrin nati لما نقل العرب أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي هي فيها فوافق رمضان أيام رمض الحر أي شدته وقد نزل فرض صيام شهر رمضان بعدما صرفت القبلة في شعبان على رأس 18 شهرا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من يعرفوا يكلوا تغطى كايلما كابو كاكامبرو لا كاكامبرو متو منهم فكلوا لا ويو تو كالو تو يلما كابولا كالو تو دا وقتي ولا وقتي منو ني كالو بنا اوكونو سونغالو تا اوبينا فندين جليا وقتي اوبينو ما فندين جليا وقتي ويا سونغالو تو دا كو رمضان سونغالو فردايا وجينا على كرام صلى الله عليه وسلم ايات كرام لي مدينه اي كالو تان سيجينجه أبشتلي كينيشي كتاب بيت المقدس ويه يامر دي كورون يلما كابو بيت المقدس كانيشي الكابما وكيلنكو دي وكرا سونغولو مانغونونا سونغولو من دارو كان سونغولو فرديانا على كودي أكو أو مؤمنون دالي ألالا سونغولو شنو يو فرديا أو كا كمو يكو يسون دو فردايا موكا مامنون كونا او nye adoron او shuna wana kaswabu ye kan nid mo kadi ka bawula ka awsira Allah ta'ala ye san islam ya kana dine to manu ko nanye sundo ko ngubulo ka sun islam ya ka shun ta tigo kelenye ro ko sala nanay sungolo wajibi yala ako fa man shahida minkum mushara ko ni mami ye kalo ye awla fal yasunu ikashu فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر. ثم الشني وثبت ما من نيس لمن نيكا كان بيدغلا ما voyager ite voyager là
ibalgu yara sungolo shunu me wajibi ka a wajibi ya sabatiran noy oto benengo we sonno yali ke banabagato ye ani tamade ni be tamasira fe ikimi ni sayina ibajuru sara chorwa min shikorla naste ka shun o ka balobo wala musokorwa min shikorla naste ka shun o ka balobo ko de sumbagato mo ko ka sunagari ye no e fandaw ye ka balobo yem lo ka shun noro ala yo no ya nati ya min ama ashtala alama jira kabama قالت أما اشتكوا كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه موافقة لهم ولم يأمر أحدا من أصحابه بصيامه فلما قدم المدينة صامه وأمر صيامه فلما فرض رمضان كان رمضان هو الفريدة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ni hadisai ama ashtari hadisai na ti ako ashura no ye jomine kalo tile tando jomine kalo otile tando kalo min sara kunu mat ni min be daka no tile fola e bi no ye sarare o jomine kalo tile tando quraishu kumbo sunku to jahiliya la ala kala yara kun gera abashu no fe ko ke ku benyonya o baraka nafa ama sahaba kelen shiya mara maga sahaba kelen shiya mari o donna kuto maka ko ka ashura shu kira kumbe maka wakati mi kureshu kumbe ashura shu jomine le tando bashu ya suru be jahiliya kono islamiyya nana kuto ala kira ala tura bashu na tanga sama ya mabdi islamiyya sahaba kelen mai kashu tuma min kira nana madina anana madina min ga yashu ayashu ayi sahaba ya maru kashu tuma min sungolo farda ya nana sungalo o de kɛra farda ye ashura shuni no ye jomine kalo ke tan shuni ayo ye ko toye akoni mami na ye mami nja ibashu na ija ikatoye sungalo nana kabla o noro na sa shuni baraji min bala min kira yo fala islamu bashu kada o de ka wa kana yahudul madina yasumunahu wa yu'azzimunahu لأن الله أخا فيه لأن الله أنجى فيه موسى وقومه من الغرق وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله وصامه رسول الله وأمر بصيامه قائلا نحن أحق بموسى منكم مدينة يهودية ما من نكراننا أني ما نقولنا كان يهودية وصر مدينة ولد كوني ورتو يو دون دينة يو يه ما مدينة كوننا دو سلامي الله asoro yahudiya kumbe ashura don shun obe ashura don bunya kusre bari imana ya shun allah ta'ala nabillahi musa kishi anaka mau kishi kabo jiro tolima farauna nye don minna akara ka be ashura don ma ay farauna to jiro ay anaka mako to ka be don minma o be na ashura ma yaro allah ta'ala don do be abe ko baflake ko baflake me nin dofle aye mu'minu kishi ka bo jiro toli ma o kera here yolu ye aye kafiru to jiro don o kera mashiba yo ye o tuma masami bi se ya ko bafla ke ler kelen ngono wakati kelen ngono minti kelen ngono segon kelen ngono o de allah ta'ala islam ko islam ko ngada kada o allah ta'ala ko ala de batu mamini nabila musa ka ma kishira musa e ashura don shu ko ke barka dai allah ta'ala atora sa ni ashura don sera ka musa to aka nyina mayala sike nabila musa ya san keme ani samu wanu do shirishiye abora awolole na kumbe farawana fe ashisele sambi salama abora kata madiana nabila shuaibu fe ay santange santani o farabi saba ko sambi nani o santan da bantuma kira dirama kira dile anana ani farawana ye sambi na samu sambi nani nge nyom fe ne binani farabi nani ga o kira sambi sekiye farauna halakilen ko o halaki donde bena nabila musa ka ashura doma en fait sambi nani saba o be san keme ani samuga ma nabila musa o de soro shiye otma ay sambi nani ga be ashura shu jomene klitan ay sambi nani ga abe ashura shu
Taureta be di Musa ma kuma asro Firauna halakira Taureta be di Musa ma asro sambi segi ma Taureta sur la kadam mamini nabla Musa yin shuga barga da alai alakira fa da ne Madina alakira yahudi o ya fa kolu da ashura shuku bar alai nabla Musa kishika be adoma alakira ashura don shu ayi fa bawu ya mariku ka shu akuma ako an silamo de kakani Musa ya katame yahudi o kan an silamo de kakani Musa bari Musa be siram minga noy alakil banjay an silamo go de ka audun ta alakil banjaya kan annan lakal tuko dula alakala kuma ana aula bi Musa akwai da kakani Musa ya katame auka wa yawm ashura don huwa al yawm al ashir min al muharram jomna kalot le tandun wayoye ba sungol fadaya na lesa mikiraye akun wajwele mo ko kumbe shunku to Makka anale Madina sanflana ni sungalo wajibiya nana ayi amaru de kan ni sungalo shoni ashura fadaya nale kunyo wajibiya uka obina na maminja ibashu na maminja ibatoi warukul siyam shun yare tamash asmasai jumai shun samasai shun sikilim minga na kera shun da faledo na make shun chenendo al imsaku anil muftirati ma ki somne fembe malami dumnina minjila iki somne kabo kelengele bela jelima wa umira utangele no yala kira yamar fi hadhihi sana min ustangelena bi zakatil fitri kaga zakatil fitri bo wadhalika zakatil fitri ofera kera sungolo farda yara ka zakatil fitri wajibiya nati qabla an tufrada zakaka ko jaga yara min be nafulula ko wajibiya liyen filam wal nafulula wa kana yakhutubu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alakra akera akma khutbakala qabla al fitri kakon mo selim chinin donye bi yawmayni abe mawele ubita misilla abe yele abe khutbakala wiye kakon selim chin do ni tleflaye fa ya amura be ya maru bi ikhrajiha ni zakatal fitri boaliye qabla an yudhhaba ila al musalla sar mami ni sabaw kabbo kata silirola ika jaga zakatal fitri bokadi adibawma wa aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira santa asigira bil madina dugono 10 سنين abessa ay santange yudahi fi kulli aam samusa abella yabo wa kana yudahi ala kira mella yabo bi kabshaini sakajifla saminaini sakajifla bin klolendo aqranaini miye girma flay amla hayni min jelendo ahaduhuma sadi kele nabo fara abo ngani yasire an ummatihi ko ya kan manto ngalahiya utma kila kan manto ne malahiya soro ka fara kana joro mene ala kala kan lahiya bo ay santanga be kan lahiya bo ni ya soro ka fara o kai ni ma soro kan no yuma ya boye wal akharu sakato kele an nafsihi abo kan dige ko ya ayrataye wa alihi anaka soro mo fa yakul huwa ala kala ayrabe dumininge wa ahlu anaka dungew minhuma la yaflaim bela be la yaflaim fa miye mandon tay ani kelem miya yara tay abe ayrabe andaka sokoro mo be dumini gola wa yut'imul masakin ataw ubodla ko di miskino ma wal ko dun mingera sungalo fardara kira bole makka kata madine kalota ani segi kalota ngorondonna sungalo fardara o sangelen o wakati kelen yɛrɛ kɔnɔ zakatul fitri fɛnɛ fardaya nana bon ninnu de ye nin ye sa o tuma n'i ye sun lajɛ sunkalo fardayara cogo min zakatul fitri fardaya cogo min ani alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nɔgɔya min kɛ maa min n'i sigilen don i ka sun n'i bɛ taama i ka sun bila n'i seginna i k'a juru sara parce que hadisa dɔ bɛ yen alakira ko sallallahu alaihi wasallam ako laysa min albirri asiyamu fi safar abaka ala bato ye ma ni be tama sira fɛ ka sun ako ala bato tɛ ni hadisa dɔ nana ma minnu bɛ yen rukhsa min nana olu ye minɛni kɛ n'o ye n'i bɛ taa voyage la i bɛ sun bila n'i nana ka sunkalo tɔ min sɔrɔ i b'o sun n'a banna wagati min tɛmɛn'i kan k'i to taamayɔrɔ la i b'o juru sara n'i banala bana min ni sun se ka taa i bɛ sun bila i bɛ dumuni kɛ n'i kɛnɛyara ka bɛn sunkalo tɔ kɔnɔ tɔ min tora i b'o sun maaw nɔfɛ ni sunkalo banna i ye wagati min kɛ ka sɔrɔ
ibana nen kundo ibo jurusara o chugo kundo alakira kuma ya mad ni zakatal fitri boli zakatal fitri mura kelengele mi me boss no sawi ale be kilo kele ani gram keme segin ale be odema ale be hakema ni ba fe ka ala ta to wana tri fe fiu ni kilo flasa ko kai abana amure be na ije mure yini ko bla kira kuma ya kutuba ke ka fo mo ye na ija ni sel totora le flay be zakatal fitri bo ka di fantama na totora le kelenye be zakatal fitri bo ka di fantama nasa seli bay seli chini yera sobada anyin nen du fe ika zakatal fitri bo sani kata seli yorola ske seli chini ndo anyin ne islama kefe ni dugu jera sani kata imana seli fajir seli ala min fo ni kray ya marud na kaliye wali tukabbiru allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun min fora kabbar gada allah ta'ala ala bunya يبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين استغفرناك فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله أكبر ألكبو الله أكبر ألكبو الله أكبر ألكبو كبيرا بنيلا والحمد تنو لله بالله تعالى كثيرا شايلا وسبحان الله سمع بالله تعالى بكرة صغما وأصيلا أن ولفه ولا حول دبل تجوني ولا قوة فنتيلا إلا بالله فناكرني الله تعالى العلي مسمي مسكرت لي العظيم مسبده الله أكبر ألكبو الله أكبر ألكبو لا إله إلا الله ما ورثني الله تعالى الله أكبر ألكبو ولله الحمد تنم علي على ما فنك هدانا أيا أنكرني منك كتا سلامي ما كتا سلامي بارك لما اللهم يا ما أجعلنا إك أنك لك من الشاكرين بركة بغدوية استغفرناك أن يفني فاغفر لنا عليك يا فما وتب علينا يكتب من أما إنك يا الله تعالى أنت يتكتكي التواب إلي تب من شام مساي الرحيم إلي هنا مساي إبن دفو كبني كسو إبتاما كتا سري كدكا ميتارا مسيري تكا مسيري كونو نابك كنما إبن دفو دون ودي يكسوناي نافلا من غانغا كي ودي يدكونو يه ودي ينن دي في نافلا سلتيما ناسر أبكي مسيري دي كونو سا مسيري بكي مسيري كونو نينا إبن مسيري فولي أركان فلاكا ناسك مسيري كونو فيو إباكي يرمي إبيسي نيكا الله أكبر يه إبافو فكتا المامنا ni almami na mami be soro katike be sele jo kasel ni moy ninde ye ninde nyinnendo ife ka allah taala bunya ka tanu ay sungalo noya minge bare sungalo e hine kalo de komi sungalo fardaya nana chuko minna wode folen flani mata benengo lahiya alaka sallallahu alaihi wasallam abe men lahiyabo aye santa minge madine selbawo selbaya so ay lahiya ba bela la kan lahiya kunye lahiya fla de saka digi fla klolen fla girima saka jema iman kele abo bo mandon dola ni mando mi masaka soro ka fa iga no yima iga saka fa ye ala gre sanda mi nga na be la ya be fa mandon dola fuka ta nyewli wala la ya min mbora ala kira bulo fandon akam mandon fandon dola wo wasake kele abo bo ayre otuma islam kemi na ala sedima ala sekiye igala yabo la ya ko musunani men fa mbake la ya nani kira mo kede kira men minga la ya la kele man don tay kele aka de mayata odun abe fatu do me aya soro afatu ra kam so konon donda abulo o yani allah taala chay ala yudra ale on ni dola قال قدومي يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة
إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكهها خالصة لك من دون المؤمنين. هو قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. أين يمان تا تقوم نا إن يمان تا تقوم يرو كوفو بيات دولا ويا على كراني على يرتشي إم بياك ني يرفرو كم كيو أوي على كراني أكو أي كرافة أكو أما أوني مسو دعائي في يمنو فرفمبو ikini mbole jominu mara anyo dakaye ala rek yeminu ndi ma gani mawla ibina ke demuso anyo lu dakaye itere muso demuso anyo lu dakaye ibenge demuso anyo lu dakaye iban jinni bakorba demuso anyo dakaye ani mu'minu muso mi na ya yere ni na yimanna ni no yomba saka muso ifuru anyo dakaye kelimpede ka muso furu fate nyininga na polote wali te nyininga furu fente di muso ya yere di men ko wabbe ala kira kelim pedronde ko khalisatan lako karkade min ye min duni lil mu'minina mu'minun toten na de kabri ya ayyuhan nabiyyu faradro utma aw doni mbaga minum be na do wajulu ke aw doni mbaga minum be na do kuma mo ye aya haklito qur'ane be ala kira ne fe minum nye aya haklito lula ako ni mandon to tabonyo mu tekelenye لا أو النكرة فرق بن يرجمه أكو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نو يما عندك كان مؤمن يالدي مؤمن ككوتيه كتب مؤمن يركا أقول نو يما فرمسو ويا مؤمن بباي نيجا كورا كراي نيبا سر موديه أمسلمين بي نايا بلا والما سركاتو وتاري محرمي ما نارك ما من ببولا لكرا نغا صلى الله عليه وسلم واجل كراو ايا اغلت ولا فودو مومنو نغا be qalbu mi ngono mana momenu be momen slabe to be mulu mi ngono ayo lu blo mulu kono ni kra ka mulu te kelenye alama be da so bam ma la ya kele no se biye afara imuso dani to wala be wasake igo la ya nani se be mbe kelengele mbe la ya sanga dama iyo ke ate ote ngasa wajibi konte kire minke muso ko ndon mbaku aye sarafla amate moka selba o selba abes la ya fla de fara kele mantu ntai kele anaka mantu anaka demba ya tai ma salamu tariku ka bara do yeniye ma minni sumalo farda nana ka tagatel fitri tkola nan ando na la yasuna ya la ko fo awye jumana no ke fe faridatu zakati jaga farda ya nana الزكاة جدا وركن من أركان الإسلام الخمس سلامية سما سندور من بي جدا يا دوي وقد فرضت في السنة الثانية من الحجرة جدا فردياننا سنغلو فرديات منين كو جدا فننا بن نسانكلين هنو هجرة سانفلا وبن نيوم فنسا سنغلو كونا جدا نيفلو جدا نناكفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كراكو أنا مكشن مجد راما بني الإسلام على 5 وإسلام يدو سما سندوروكا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا سلام يا سما سندوروكا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وإسلام سما سندوروكا بشير أبا ورثني الله تعالى بشير يا محمد يا كتشيدي أفلانا ويسلي جولي أسبنا ويجغديلي النانينا ويسمل الشونية الدور النانية الكعبة هجرية نمامي سراسرو كتوما ألا نانا كوكولا أقول وآتوا الزكاة أكجغدي وقال أقول كوكولا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم جغا فرديا كنت هالفا أقول سلامه كان نفلو ولا سلامة دمسون أما كرباو أتشاو أمسو نيكو نيه هورونيه دمسيا تجا كولا أقول حكبو كان نفلو لا مية حكب دونيه مين بمنه كادي فاندان دلي كلا وما منو مني درانا نجاكا جيني كادوما أني فاندان منو مبي ني فاندان بولا ما توتسام ما دل نيبو يوردو إكتا دوما
ni be jaga wajibiya ko nimbe surat al-mi'raj la ako gona inma as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim ako jaga kanga di jenuma fandam miskinaw mamanum blal me jaga barala amina baga ajate baga akola shili baga bebe do mahal wat gudo ani mamanum du sukun del dolado islamia la kafiru do be islamo on nafa be on naga warduma ani islam jon ko kan hore yanay ani mamanum ya juruta o ma ka ala kuta kama ya juruta jurun sarat de seru bolo abe dol mo ka juru saranaye ani jihad kala be doluma ani tamadum noye tungarange menum be nutu fasola nu be tunga fe jaga be doluma ni farday kabo Allah Ta'ala yoro Allah Ta'ala de be fembe don wa na e fem bla mina mi ngono ano de kaka ni ya boku na te kundo de kono wa qala alayhi salatu wassalam ala kira ko al makshin majidrama aku addu zakat amwalikum aku mu'minun ayaka na bulu jagadi wa ijabu zakati ilajun لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب ومانع من طغيان الأغنياء أكو جغا واجبية نيسيكا لجه جغا واجبية راك أدرا كون منكا بشي ددو فرادو جيه كانو بنا من أدما ديون دو سكونا ni jaga wajibiya ko je ka jinya kanun bana boy du sukuna ni jaga bodro ba don ka fo jinya kanun boy du sukuma anano kama wata banango jaga wajibiya ko ala bolo ni na bolo tigi be jaga bo aka warla na bolo tigi ya be ya damindo adama denna jaga bo bali na bolo tigi ya be ya damindo adama denna jaga bo bali adana qur'an sura falo no ya qara bismi rabbikal الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والسورة أنه كنو ألقوا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى هذا بدي إتاي كيادة تمشي فنا يا يتمامي أتسري مالا مامي بي تصور درو متاكم أبي مجي بي بارك بي نسأني جفا كمان سلاكا جريا naka jufa giriyara tere koro fem be abo bebla otuma abi itamando mugawla sa abi kodo mugawla otuma de yada bina munyase amma yada ima munyo sama wartigiya de ya sama desri mala bon otuma alhamdulillah sabama yada femin be adama dembla ya dala minga tela dani dawla tigi denga yada abebe soro femin be fabolo o de sawu baake tuma mi jaga be bo ibe warta ki majigi nay ka di fantama ka baka duwa fo kadaka ni bo ke o bayira ka fo yada liyammi no labushide no alabolo ala yekshi ki tama ki bola ni ikam majigin baraka di ala ka hera ka nawye ala ma kshira ka tan ka bo yadama wa ikhraju zakati yuhabbibu al-aghniya ila al-fuqara wal masakin فيزول عنهم الحقد والحسد والسخط جرب ولي أبن نفلتكو كانون دو فاندونا نفلتكو نمو جرد فاندوما أبي كوجا ويه كله أبي كوجا مسكين ويه فلا كون يا من دالم بيكا نبي وابي ماما ني اتني ما نيته نبي ماما يرو ادم دين ردو بي نيو لجا لجالي يرو بيغا سابو يغا دو يادا نتا ادم دين يردو نا
komi arabu ye min fɔ min ye maaba ye maani tɛ dɛ maani n'i y'o bonya dɔrɔn a bɛ yaada i kunna maaba jugu ye maa min na arabu ko a ko idha ma akramta alkarima malaktahu maaba n'i y'o bonya